The Mizoram Goods and Service Tax First Amendment Bill 2026 chu a bill nei tu Lalduhoma Chief Minister zong takin House introduce phalna rawn deal sela awlsam Co-Speaker, the Mizoram Goods and Services Tax First Amendment Bill 2026 a House ahian introduce karon dile. Ole bill nei tu Chief Minister zong takin House introduce phalna rawn deal ta a kan phalem kan phal sak chuan tuna introduce sela Sawihawnna turin mu phal bok sela awlsam Co-Speaker, the Mizoram Goods and Services Tax First Amendment Bill 2026 a House ahian kahan introduce kan soizui ngal anga GST kan theih India rama kumriat kan lo mang ve ta ni kum julai ni khat kha kumriat na cham ani emi kan man tur hian central indan siama chumi milchuan ke ni point Mizoram Goods and Services Tax Act 2017 kha kan lo nei ve to ti chuan emi chungcha nga hian dual authority system antimaya thuneina introm angin kan kala centralina GST Act 2017 ahan pass khan state tina kamidung zui khan lo nei ve tur ania ti chuan kan lo nei ve to sang ni som pasari khanin chu Mizoram Goods and Services Tax Act 2017 ti khani ei tangkai takin kan mang kan chia ron lut po apun pha viawa chu tu na hian amend alongai ta kan amen voi khat na tur ani nge ani ten GST Act hi amen har khop maya central sarkar point an mani tuin an amen theilova keni state point kan tingop theilova athu nei tu berchu GST Council anni chu mi te chuanin bul anon tana ti chuan GST Act ti danglam chungchanga po atul ang le ruam anaran siam tu chu GST Council kan ti takha anni ti chuan anon siama finance bill chu lo lu ta ten finance bill lo lu hian GST Act ba ka kai noi dang income tax act te customs act te central excise act te siam that ngai til kha aron keng til ngal bok thin ani ti chuan tuna hian GST amendment hi finance act 2025 section 121 atanga 134 manga ti dang lam to alo ni tuna hian kum khat non deuh tho central lama chuan an lo amem to ani chu khatia an lo ti kha India president alo pompuya alo pompui ni kha March ni som ni pakua sang ni le som ni de panga ani ka soyang khan acham kan thleng nai to ani khamini ve khan Ministry of Law and Justice Government of India chuan Finance Act 2025 chu alo notify tabok ani ti chuanin chu GST Council siam that le ngai ni an han tia dan hi kan han practice so hian ti dang lam ngai hi alo oma chu baka hun le ni te lo ral zela ramin kan kalphung te kan ti dang lam chowa mana dan kan man lai travel si ka tu na chuan ti dang lam te alo ngai to thina kumriat lai te alo ni ve ta chu wang tu na amendment an ron rot hi state tina kan lo zom ve angaya chumi ani awang chuanin waina hian Mizoram Goods and Services Tax First Amendment Bill 2026 kan ron puluta ani Co-Speaker kan amendment ina atumber chu section hrang som panile schedule 3 te hi
ron ti dang lam ania hi ke ni ron rot le ron pulu pon ni lova central ina ti dang lam andu dan kan lo zom ve na tu kan state ina kan lo ti ve ngai kha ani maya chumi ti ve ngai te chu han soido ni la adu revia nga a tangkai te chem point karing lova a zo na te po hanin zo do ni la ka chan thiam lo atamin karinga taxation chung chang hi harsa a ti khan just te zong zong in ang tla kan lo ti ve ngai ani ti kha i ria thiam pui ta mai ilangin an soi ho le hanin zo na te pe chu a trul chuan om tho selangin ama ro chu kanin chang thui vak thei chuangin karing lova lo thei lova hei chu kan pas ngai chi ani ve top maya so te chu tiang tur chuan karon puluta awlsam dewa kan pas ho thei phei chuan alomom viawang kalome Ole Chief Minister zom takina bil chung chang soi tu te soi na bil put lu chan te min thil ta a amendment bill ania a move to in fia takina men ngai lai te ron soi fia to boka kalphunga kan lo nei a chuan bill amendment hi danom sa tlem siam chat zeu ani wangin sei ho chiam ani ngai lem lowa tin kan ngai thak ta ang khan central dan ania ke ni na du dan lo soi thei ve chiam po ani lo mai theya la chu tiak tak chu ni a khangin na te poron siam hal boka sei du kan omem kan leader of opposition Who Speaker, kan House Leader Sawihawnna Khan, GST amendment hi House ayan tung tam tak aron lut to sang ni som ni peruka avoi khatna tihen kan han ngai tha ania helai hian soi ho lutuk chu ani ngai lo amai ro chu mi pui ai oro rel tura local kan ni wangin engemo han thiat fi ngai public interest tu lai te hi han zo kan House Leader Khan khia thui viau lo thona chungin a simple deuh tur kha han in zo du kan nei a oma tuna kan han ngai thak tak anga khan GST Act sang ni le som pasari section 12 le schedule 3 chunga ani ti aron soya hey GST danglam alo om hian sumdon na big takin ngong nasatak anaya nikum lama parliament ate lo pasa lo ti ani khan state ina kan adopt ve ma hian india ram pum ten kan manghal tho anga akal lai hianin abik takin GST ti niam alo nia thilman alo tlom hian kan sum dong ta hian anti tlom ve ngalim kan monitoring mi pui ham thana changtu tur te tan hian entinan motorman a GST no ti niam ta a chu kan taxation department amo kan enforcing lampang a in charge hianin an monitor dana khan india in mi pui ta thatura ti akha a state mi pui ten kan sorma hian GST awareness kan nei thasi lova chulaya chuan mi pui a chhortu tu ta lok thei tur hianin kan monitor thaim o ti la hi kan taxation department te tha azar ala zau tok lova district collector te kal tlang tal hian henga hian GST atlak niama mi puin man angai ringa kan leite lo ompal theini chulai bor a chuanin heng GST a hian kan thanem ngai la kan soidua tin chan alo har deuh poin ka phut che lo nagin tun financial year kal lai me ka hian GST a kan sum handona hi atlang pui asoi thei chuan aloma pa thei lo poin budget discussion kan ti huna po kan la mu tho tura kan ngaya kan ram ta na thil thatak ania adan chung thil kha chu a section chu di khami ti le sedua ti kha ka soi atul ka tilova amai ro chu GST adang lama mi puiten kan chhorna tur la ya kha sarkarin enti kan monitor ti te kha kan zo bel pain hei hi kan amove tu ina aron soeng kan adopt po kan thlope na sei du dang kan omem member zom tak pu K Hrahmo Speaker kalome he bil mingi he
the Mizoram goods and services tax tinia mase achung thu han sir hian thil pakhat te chau han soi ve ka du chu henglaya amendment of section 2 tia panchayat area atilai tak he aming Mizoram goods and services tax tini to si laya panchayat area intima he village council ti zongen thak ta ila achan ka tin chan ber chu he ministry of panchayat raj hian halai kan village council te he panchayat raj lut ve turin miron nor chek maya council ko omlai poin mase ke ni chu sang ka kwa somnga pathum chuvel tanga village council nei kan ni to kan thilu vani he panchayat raj angin institution ang min pom sakru ti kan nor vani indalen dun te miron thon te kan atia kan thona chutan condition pali miron peni chutan ron soi chu village council the finance commission of india sum han veturin duni chuan election hi state election commission in conduct rose apakhanna ti zona pan hina one third city mi chatan reserve turani tina pathumna antram hi kumthum ni lovin kumnga ni sala ti chuan panchayat angin kan pom sakang chuan tia kan dan te kan thak ve kan zu thon lea ti chuan min pom sak thu kan miron thon le ni chu tang chuan panchayat ti aya village council ti hi amiron pom sak ta wangin hei amhing jin ko sei tawang khan the Mizoram goods and service taxes in ti tho si khan lai panchayat om hi tenik panchayat kan ni bok lo nen halai he village council ti thak ila athazok lo wang mo tin halai kan ti theni to he ta statement and objects apo khan panchayat area ti la lang le boka hengte pani he ka ngai mo vedo wangin kan pinpoint ve ani to speaker abag chu thutura ngai mai soiwa ngai na pok thachong lo kan house leader zom takina soyang khan ka pom hi mai pom mai la poi ka chong lo chumi te pati chu ni thagla thlom ni kon ti ni lome Midang say du kana mem ole abil nei tu so ma chief minister zom tak Speaker, kan leader of opposition ina aron soi khathil pawimawh tak mai ania alom katia awareness hi angaya hey entian han siam taila supply department ate aizole champhai in kara bu fai phurman kong achiat lai aret khamta kong alo thatani relo te an thleng ta are kha kan ti niam ta em ti kha en zui ngai ta ni kong chiat lai mi yang tho khan kan sumo te poina ticket man khatiang thleng khanin kong thata kan thlen man na ka chuanin corresponding reduction kha om ve tur niom takania hei hi asang atanga diam zonga tlak hare emya ami hring tena min cooperate thadu lo hi chuan har khop ma ro chu GST awareness hi campaign hi kan nei thin ani ti chuanin consumers union nen hian kan ti tlang thina asot thokhat viava tin hetia kan tia wang hian thilman red GST awanga lo tlak niam hian mu thein entinan motor man te phei chu atla niam ve ngal maya alang sar zo lai chuanin aziam khom mai amar chu aneu newa hi chuan ani ngal vek hlei theilawa aman sang lo zuar du tok kanom zela tin han soibel ta ka chuan he railway line te lo chuak ta bungruwa hrim hi atlom tani kha public interest ani amaro chu kan sumdong community tan chuanin anei zonna kha a chhejong in hong ve thei tho maya
ngā te pawhin bung rua man zokin alo lut don ta chu te ni chuan khami man nena in adjust kan dor kai te kan sumdong community te poina anti ve chhawr in adjust tiam kha angai don atuna pawhin kan health department hian damdoi man tlom zor uarzel antumani kan sarkar masa ina aloti top to kha kan tinung le ni ke ni chuani aman kha tlom le em chuta chuanin athami a company tha kha an thlang dona quality trustee damdoi man tlom de win tu na hian zor thana ni to a kan zor uarzel dona mi puita na thani amaro chu damdoi zor mi maltan chuanin a huat thlave thei thomai khatiang kha thilom dan ani a heng chu mi puitan tha ani hi chuan zom tura ma kan lak tlan zel a tha anga tin GST 2.0 man ani khan kan taxation department te hianin thil man tin ya mani nge ni lo ti kha endikin dor hi atam theyang ber an va endik ve thina anti ve tang tanga ma ro chaman pawa te in dai lo na awma wangin duang tokin mai ro chu kan la le thei lova tin kan GST don zat kha tun January sa ni somni paruk thleng hian Bible che zanga Bible che zasari songa pariat point pathum pariat ani tin K Hrahmo han soi kha panchayat raj ti he lo langa ti kha he chu India rampum puya mantur dan ania chuta chuan panchayat raj ti ka chulang lo thei lo tur ania an amen point India rampum hop khanan ron amena chu kan lo kalpui vele mai khania hei hianin helai kan village council te aron hong chuang lova GST thil ania hei chu tin kan village council hi eni chuanin kan traditional institution ania 6 schedule a har sataka constituent assembly meeting pune ruwa hawa min pe khania Dr. Ambedkar te zara kan nei ania hei aluem emani UT kan hania kan han chom talo mai apoizia kan la don chawin alanga megalaya ti chuan la chom vekani chuwang chuanin reintroduce le takte po hi kan la du mai thei 6 schedule hi kan nam himna ania village council hi kan traditional institution ania chu chumin recognize du lok lowa thei to pakan bei nu 2015 finance commission khan kan village council te tan grant asan pa minon peta tuna hian ai tam minon peleta ni 16 finance commission hian chu wang deal than ngai to lovin hei chu automatic in nakin zela po kan muto tura kan ngaya don tuma po khan 16 finance commissioner kan soi kan fil non jingviau ani chu thil kaldan ani lepo speaker ka point mo tak te kan soi chu pha alom om khop maya he house hi Mizoram Goods and Services Tax First Amendment Bill 2026 min pass pui turin kahan nge ne Ole, the Chief Minister zom takin the Mizoram Goods and Services Tax Amendment Bill 2026 to House pass pui turin rom dila tu na kan bukong pas rem ti piang in rem ti ula rem ti lo kan om chuan rem ti lo ti ula Ole. The Mizoram Goods and Services Tax First Amendment Bill 2026-2 he house hian lungrol takin apasta ani. to speaker kalome